ra renda na u khoḓa mudzimu uyu zwi tshi bva vhukati ha dzimbilu dzashu ngauri uri itela madembe ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe la vhutshilo hashu. Ri fhano ṋamusi nga tshilidzi tshawe kha vha humbula uri hu na we a si kone u tsa nṱha mbete, hu na we a si kone u bonyolola maṱo awe, hu na we a si kone u pfukha tshiukhuvha, mara vhone vho vha wa tshilidzi ṋamusi vho dzula afha vha khou renda. Hu na ane u khou zwi funa u ḓa thembeleni yawe mara ha ngo kona. Ndi tshilidzi tshine kha ri zwi ḓivhe zwa uri ri tshila natsho tshifhinga tshoṱhe. Kha ri yo wana mafhungo a matshelo na ḓuvha ḽa ṋamusi kha bugu ya Vhahevheru chapter 5. Ndo vha ndi tshi ḓo humbula uri ono ḓo i vhala kha i thome kha 11 u swika kha 14. Ano ndi manzhi ane ravha nao a u ṱalutshedza ni rovha vhabva kha u thetshelesa. Huno inwi naho no fanelwa nga u vha vhafunzi nge havha kale tshe na funzwa, zwino hu vho funa muthu a tshi tou dovha a ni funza a u ranga pfunzo ya mudzimu. Nono tou vha umuswa luvhisi, zwiḽiwa zwo dziaho ani zwikoni, ngauri uyo ane tshawe havha umuswa luvhisi u kha ḓi guda fhungo ḽa u luga, ngauri u kha ḓi vha ṅwana. 14 iri zwiḽiwa zwo dziaho ndi zwavho vuledzaho, ndi avho vho gudaho vha fhedza vha vha na ṱhalukanyo yo ḓoweleaho u khethekanya vhuḓi na vhuvhi. Amen. Ri ḓo humbela vha bishop vha ri kumedzele u vhaliwa ipfi ḽavho. Kha ri rabele. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, muṋe washu uri ḓa phanḓa ha tshiṱoko tshavho, maṱavhelo hanoni ri tshi ri muṋe washu fhungo ḽavho ḽo vhaliwa. Yehova wanga ri humbela uri vha vule dzimbilu dzashu nga muthihi uri fhungo ḽa vhone mudzimu khotsela maanḓa oṱhe musi ḽi tshi bva ḽi wane vhudzulo dzimbiluni dzashu. Kha vha ṋange meme Yehova wanga dza mulanda wavho, hu vhe vhone vhane vha amba vha tshi khou shumisa vumba ḽe vhone vha ḽi vhumba. Ri tshi bva hafha muṋe washu uri bve khotsela maanḓa oṱhe ri sa fani na zwa ri tshina ri zwone. Ri humbele zwone zwoṱhe dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu na Yesu Kristo u bva zwino nga u sa fheliho. Amen. Ri khou livhuwa heyi vesheni ya Tshivenḓa i tonga a i tu zwi vhea zwavhuḓi, i na maipfi ane ya ita i tshi a dzumba. A vha ri ndi vha vhelele heyi vesheni ya English ine nda vha nayo hafha. There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. 12. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives in milk is still an infant and doesn't know how to do what is right, or he has not learned what is right and what is wrong. 14. Solid food is for those who are matured, who through training have the skills to recognize the difference between right and wrong. Nopfongari ya lukhuwa iya zwiveya zwa vha khagala zwavhuḓi. Mafhungo ane ra khou amba ngao hafha a khou wana kha heyi bugu ya Vhahevheru, ine heyi bugu ya Vhahevheru a i tu vha na muṋe tonga a u no ḓivha uri yo ṅwaliwa nga nnyi, ngauri yo ṅwaliwa nga murahu musi Paulo o no lovha. Heyi bugu ya Vhahevheru ri tshi i vhala i ambesa nga zwithu zwa Testament ya kale, i tshi khou ṱanganyisa na zwithu zwa Testament ntswa. I ya ri sumbedza musi Mushe a tshi ranga lushaka lwa Vhaisraele phanḓa, ya ri sumbedza musi Vhaisraele vha tshi vha na tshipimbi tsha u thetshelesa mudzimu. Zwa vhuya zwa ita na uri mudzimu a sinyuwe, a sumbedze uri lushaka uri a vha nga dzheni vhaweloni hawe. I tshi ya phanḓa ri wana muṅwali a tshi dovha a ri sumbedza a tshi khou ṅwala ulu luṅwalo, a tshi khou ṅwala tshigwada tsha vhatendi, a tshi khou lingedza u vha kwengweledza uri kha vha farese kha lutendo lune lwa vha na lwa u tenda mudzimu. Ngauri ndi hanefha he muṅwali u dovha a ri sumbedza musi Murena Yesu Kristo a tshi ḓa u ri fela zwivhi zwashu uri ri kone u tshidziwa.
muṅwali hoyu u a ri sumbedza nga nḓila ye Vhaisraele vha rindidza ngayo dzimbilu dzavho vha sa pfhi zwine mudzimu a khou amba, vha mu ṱanutshela vha tshi khou fhurwa nga zwivhi. Muṅwali hoyu u dovha a sumbedza uri mudzimu ho swika e a remulusa mbilu yawe a ri ndi khou ḓisa ḽiṅwe ḓuvha ḽi no pfhi ṋamusi. Heḽi ḓuvha ḽi no pfhi ṋamusi ḽi khou ambiwa nga Dafita uri ṋamusi ni tshi pfha ipfhi ḽawe ni songo rindisa mbilu dzaṋu. Ṋamusi ndi heḽi ḓuvha ḽe mudzimu vha ḽi ḓisa uri ḽi pfhi ṋamusi. Ḽi khou wana kha bugu ya Vhahevheru chapter 4 verse 7 vha i vhale uri ndi khou ḓisa ḽiṅwe ḓuvha ḽi no pfhi ṋamusi, ḽine heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ni songo tenda u rindidza mbilu dzaṋu. Ngauri heḽi ipfhi ḽa mudzimu ḽi tovha ḽi fhira bannga ḽa mutshea hoṱhe ḽine na u ṱuṱulwa hani a huna tshine tsha nga phusukanya tsha balanganya u fana na ipfhi ḽa mudzimu. Ri zwi wana kha bugu ya Vhahevheru chapter 4 verse 12. Muṅwali u dovha a sumbedza uri musi Kristo a tshi bebiwa o itwa mutshidzi nga mudzimu ene muṋe, a itwa mufunzi muhulu nga mudzimu ene muṋe. A huna muthu o ita uri musi Kristo a tshi bebiwa a ri iwe u ḓo vha mufunziwa, u ḓo vha mufunzi muhulu. Ndi mudzimu vha vhoṱhe vhane vha ita uri a vhe mudzimu muhulu. Navho tshifhe vhahulu vha tshi vha vho tshifhe vhahulu a vho ngo tou ḓivhea, vho vhewa nga mudzimu uri vha vhe vho tshifhe vhahulu. Musi Kristo a tshi ḓa ri khou wana uri ho itea zwithu zwinzhi zwa uri riṋe ri kone u tenda uri na ngoho ndi ṅwana wa mudzimu, ngauri mudzimu o vha a tshi vhona tshipimbi na mbilu dzine riṋe ra vha nadzo uri ndi zwone ri sokou vha vhathu ri khou ya kerekeni ri khou itani mara ri na vhubva ha u thetshelesa. A ri tendi u pfha mudzimu a ita zwoṱhe uri arali a nga vha ḽi bofu ita uri ḽi vhone, arali tshi tshimuma ita uri tshi ambe, arali a mufu muvuse. Havha vhathu vha nga kha musi ndi hone vha tshi ḓo tenda. I tshi thoma fhaḽa kha verse 11 i amba uri kha verse 11 iri a onoyo ndi manzhi ane ravha nao a u ṱalutshedza, ni rovha vhabva kha u thetshelesa. Zwi amba uri hu na mafhungo manzhi ane muṅwali u khou tama riṋe ri tshi a ḓivha a mure na Yesu Kristo ane ri tea u tenda uri na ngoho mudzimu hoyu Kristo ndi murwa wa mudzimu. Mara riṋe ri na vhubva ha u thetshelesa, ri na vhubva ha u ṱalukanya. Ndi ngazwo hoyu muṅwali a tshi ya phanḓa u sumbedza uri kha henoni ya tshikhuwa i to zwi amba zwavhuḓi uri ndi kale ni vhatendi. You have been believers for so long now that you ought to be teachers of others. Ndi kale ri vhatendi, ndi kale ri tshi khou ḓa kerekeni. Arali vha sedzana nga tshifhinga tshine tshiḽa tsha musi murana Yesu Kristo a khou tshila, musi a tshi ya thembeleni zwithu zwe a vha tshi khou ita na vhathu vhane vha vha vhahuluhulu vha kereke vho vha vha sa mupfhi ngauri vho vha vha sa tendi. Heyi bugu ya Vhahevheru i ri funzesa nga maanḓa nga lutendo, i ri funzesa nga lutendo, ya ri ṋea na tsumbo nnzhi nga lutendo uri zwi amba uri arali ndi khou tshila ndi sina lutendo lwa u tenda mudzimu a thi tshithu. Ndi ngazwo muṅwali a tshi khou ri fanyisa na ṅwana ane u tshila nga mafhi. Vha sedza ṅwana kho ulo takuliwa fhaḽani, houḽa ṅwana vha ṅwana a tshi khou ḽiswa mugade vha nga semana nga maanḓa uri wani khou ḽisa ṅwana mugade ngauri ha thu tenda u vha ha thu tenda u ḽa zwiḽiwa zwa solid, u kha ḓi tshila nga mafhi. Mara ndi vhatendi vha ḓuvha ḽa ṋamusi, ndi vhatendi vhano maḓuvha ri kha ḓi tenda u tshila ri tshi khou tou mamisiwa mafhi. A ri khou tenda uri ri takuwe ri yo ḽa the solid food. Musi a tshi khou amba fhanoni uri riṋe kana vhatendi hanevho vhe a vha khou vha ṅwala holu luṅwalo o vha khethekanya maba zwigwada zwivhili. Hu na vhatendi vhane vha kha ḓi tshila nga mafhi vha bviswa pfhi dzi infant, ndi zwitshetshe. Havha na vhatendi vhane they are matured enough vhane vha kona u differentiate the wrong and the right. Musi vha tshi khou i vhala vha tshi tsa nayo vha ḓo i pfha uri i khou sumbedza uri arali ni tshi khou tshila nga luvhisi zwi amba uri ni kha ḓi ṱoḓa the basic knowledge
ni kha ḓi ṱoḓa u funzwa naho hu kale ni vhatendi ni kha ḓi tenda u funzwa mara ni ḓo funzwa hani arali ni kha ḓi vha vha tshipimbi ni funzwa hani ni kha ḓi vha vha mbilu dza tshipimbi dza u sa tenda u ṱutshela dza u sa tenda u litshedza dza u sa tenda uri i hina nṋe a nga vha a nṋe ndo fa ane a khou tea u tshila kha nṋe ndi Kristo. Amen. Ri vhatendi ri khou ḓa kerekeni ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe riṋe ri vho nnyi ndo rali ndi tshi ṱangana na challenge what do I do? Hu na challenge ine ya ṱangana na nṋe i khou ṱoḓa nṋe na mudzimu wanga ri vhavhili mara vhone yavho ngauri vhone vha kha ḓi mamisiwa mafhi yavho i ḓo ḓivhiwa nga shango ḽoṱhe muṅwe na muṅwe vha tshi ṱangane vha fanela u mu vhudza ndi uri zwa nga vhaṅwe zwi vhona ndi uri havhaḽa vhashu vha ita hezwi ndi uri havhaḽa vhashu vha ita hezwi hu na zwine zwi khou ṱoḓa vhone na mudzimu wavho ende uri vha aluwe kha ulu lutendo vha tende uri nṋe ndi khou aluwa a thi tsha tenda u mamisiwa mafhi tsha u thoma kha vha thoma u fa you die. Amen. Arali vha tenda u fa vha si ḓiḓivhe nṋe vha ri nṋe ndi nṋe vha tenda uri kha nṋe hu tshila Kristo na zwine nda ita ndi khou ita zwine Kristo a tenda ndi tshi ita zwone vha ḓo vhona lutendo vha tshi khou aluwa. Kha vha ḓigudise uri ndi tea u vhala ipfhi ḽa mudzimu a thi aluwi ndi sa vhali ipfhi ḽa mudzimu heyi bugu heyi arali vha tshi khou i vhala ndi solution ya thaidzo iṅwe na iṅwe ine vhone vha vha nayo. Mafhungo ndi uri ndi tshi vhala kha vha humbele mudzimu uri murena nkonise uri ndi tshi vhala ndi ṱalukanye ndi songo vha na tshipimbi tsha u sa tenda u pfa. Mbilu yanga ndi mbiluḓe i khou tendana i ya tendana i na tshipimbi na mbilu yavho i ḓivhiwa nga vhone vhaṋe vha vhoṱhe mara hafha na musi mudzimu khou ri ipfhi ḽa mudzimu ḽi khou amba na riṋe uri nṋe ndi kha ḓivha ṅwana nda kha ḓi tou mamisiwana hangei mishumoni ra shuma hone hu na dzi category dzo fhambananaho hu na tshifhinga tshine wapfhi vhathu vha khou ḓo evaluatiwa nṋe hone nda shuma hone ri vhidza uri ndi QMS hani ṅwe pfhi ndi PMS kana PDMS zwenezwo zwi vha zwi tshi khou vha sedza uri vhone vha khou shumisa hani vha wana ṅwana o thomaho shuma mahoḽa a tshi khou vha fhira vhone vhone vha na 25 years or more than 25 years kha neyo department vha khou shuma hanefho mara wa mulovha a khou vha fhira vha yela vhahulwane uri a zwi konadzei uri hoḽa mme a mphira hange hune nṋe nda vha hone ndi vha kha advantage ya uri ndi vha ndi khou shuma u evaluate hezwo zwithu kha district nda ḓa tshikoloni tshavho nṋe ndi vha vhudza uri vha ri arali vho ḓifha 4 kha vha mphe evidence what I need is evidence ya uri yes I deserve these marks mara zwa vhukuma vha ḓo wana hu sina zwi amba uri vhone vha kha ḓivha ṅwana a zwi amba uri vhone vha na miṅwaha miṱanu vha na miṅwaha ya 10 vha kha Hayfield mafhungo ndi uri if you are not doing it vha kha ḓi pfhi ṅwana vha kha ḓi nyanga u funziwa ende vha ḓo funziwa nga nṋe nda vha muṱuku kha vhone uri kha vha tende ende uri vha gude ndi mafhungo uri kha ndi tende ndi ḓi hangwe ndi tende uri ndi khou tea u guda zwi fana na kha ipfhi ḽa mudzimu zwi fana na kha ipfhi ḽa mudzimu vha nga vha mutendi for 20 years or tshetsho tshifhinga tshetsho kana for more than 40 years mara zwa vhukuma vha wana ṅwana o no khou bva kha children ministry a tshi tou thoma u dzhena kha vhaswa a ima vha kha pulpit a funza zwithu zwine vha ḓo fhedza vha tshi ri matshelo u khou amba nṋe mara a tshi khou amba zwine mudzimu vha khou mu vhudza uri u tea u amba zwone nṋe ndo vha ndi tshi khou ri heyi bugu i khou amba na riṋe zwigwada ndi zwivhili zwa vhatendi ri na vhatendi vhane vha kha ḓi tou mamisiwa mafhi na ṋamusi vha kha ḓi mama mafhi a mikando na vhane u a zwi ḓivha uri ndi na nḓala thi vhi ṅwana no khou mama ndi ri ni tou muhumbulela u na nḓala u khou yelela mini o neta u na khofhe ri tou humbulela tshiṅwe na tshiṅwe khaye uri ndi hetshi mara ṅwana ane o no vha muhulwane o no thanya u vhola solid u amba uri ndi na nḓala a ri ndo fura ndi khou nyaga u eḓela ndi zwine vhone sa mutendi vha khou tea u ita musi vha tshi ṱangana na challenge kha vha vhale ipfhi ḽa mudzimu kha vha dzhene fhasi vha rabele murena Yesu Kristo musi a tshi ṱangana na nyimele ya uri u khou tea u feisana na tshifhambano o ṱuwa na vhafunziwa vhawe a ya a rabela a vha sia he a vha sia hone a ṱuwa a eṱhe
o swika a ilela mudzimu a ri murena u nga ri hetshi tshinwelo tshi nga mpfhuka ngauri o vha khou zwi vhona zwori nyimele ine a khou ṱangana nayo a i leluwi. At the end a ri honeha kha u itiwe lufuno lwau murena. Amen. Mara vhone vha ṱangana na nyimele vha itani? Nḓuni yavho hune vha dzula vha na khonana ya thabelo, vha na tshifhinga na tsha uri ndi tea u vhala ipfhi ḽa mudzimu ndi ḽipfhe. Vha humbela na hovhu vhuṱali hono vhula he khosi Salomo vhu humbela uri murena u nga ri u nga nkonisa ndi tshi vhala heḽi ipfhi ḽa mudzimu ḽi ambe na nṋe ndi pfhe uri ḽi khou ita mini. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi tshi bva ḽi a vha eletshedzana, ḽi a vha ḽi khou vha khwaṱhelana. Kana na musi zwezwi ndo ima ndi tshi khou amba na vhone vha khou sokou uri ho vha u funa vho mugede vha hafha vha tshi khou pfha hezwi. A zwi khou ṱoḓa vho mugede, zwi khou ṱoḓa vhone vha re fhano. Go and do introspection of your life. Nṋe ndi kha ḓi vha mutendi ane nda kha ḓi tou mamisiwana, kana ndi a takuwa nda ima nda vhudza mudzimu zwine nda khou ṱoḓa. Mudzimu vha ri ndi a pfha, vha ri ndevhe yanga iṅwe dzinga lune ya kunda u pfha na tshanḓa tshanga dzi tshipfufhi hune tsha kundola mulelo. Ndo vhuya nda zwi amba hafha ndi tshi khou amba na vhaswa musi vha tshi khou yo ṅwala milingo yavho, nda ri iya no vhudza mudzimu vha nifhe direction ya uri ni khou yo ṅwala, vha ḓo nifha direction ya uri ni vhale zwifhio. Ndo to livhuwa muṅwe muswa a tshi to doba founa a si ngwane a to senda voice note a ri vho mem ndo vha ndi tshi pfha uri zwine vha khou amba vhone a zwi tshili. A ri ndo ri ndi tshi khou vhala ha soko ḓa question paper iṅwe uri go and read this question paper question 1 yoṱhe. A ri nda dzhena fhasi nda i vhala ndi tshi to swika ndi to vula question paper nda wana heneiḽa question paper question 1 yo to bva yo to ralo. Nda ri mudzimu vhone ra vha rabela vha ya pfha. Ndi mafhungo uri ndi tshi amba navho ndi khou vha vhudza zwi tshi bva mbiluni yangana, vha songo ḓa kerekeni vha khou nyanga u takadza muthu, vha songo imba vha tshi khou pfha uri ri ya ngo takadza vha bishopo. Do it for your own, for yourself. Kha vha ite vha tshi khou itela vhone vhaṋe na muṱa wavho. Arali vha na challenge i nga vha i challenge yo to ima nga nḓila ḓe, kha vha vhe na room ya u vhudza mudzimu uri murena heneyi thi vhone vha ri ahuna tshine vha si tshikone nyimele heneyi, kana u to vha ṅwana u khou vha dina kha vha to mu bula na nga dzina vha ambe vha ri murena honoyu nṋe ndi khou mu bulela zwivhuya hezwi na hezwi na hezwi na hezwi, ngauri vhone a vha tsha mamisiwa mafhi. I nga vha i nyimele muswa i tshi khou tou vha nga nḓila ḓe, i tshi khou tou itisa hani, but you kneel down and tell your God. U khou amba na riṋe hafha muṅwali uri riṋe ri vho tou nga vhatendi vho no tou mama mafhi, vho no mamiswa mafhi. Vha ḓivha ndo i vhala nda thetshelesa nda humbula mikando, vhakegulu vha amba uri mikando ya nukha ende mudzadzi a vhatendi a tshi bika vha mbo ḓi ri hayi. Nda humbula mukando u no khou mama mutendi ane ḓuvha na ḓuvha u khou nyaga u tou mamisiwa. Kha ri takuwe ri yo ima, ra takuwa ra ima nga milenzhe, nda ḓivha nṋe nda vha matured na ḽa solid food, nda ḓivha uri whatever tshine nda ṱangana natsho hu na tshiṱangu na philelo kha hetshiḽa tshiṱangu tshanga. Thi ri to amba ya ri ambarani mapfumi oṱhe a muya hanefha, ri a ambara hafha mapfumi oṱhe a muya, ri a ambara nga thabelo, ra ambara nga u vhala bivhili. Thabelo i sina u ima, kha vha rabele thabelo i sa imi, vha vhona uri mudzimu a nga si vha fhindule na. Kha vha yo rabela thabelo i sa imi, ende vha tenda uri murena nkonisa u pfha muthu wanga ngomu a tshi amba na nṋe u ya vha vhudza zwi a itea vhone vha huṅwe fhethu vha sokou pfha muyeno vha tshi khou pfha uri vha khou tea u rabela. Kha vha wane khona vha rabele, arali vha khou shuma hu sina khona kha vha rabele vha tshi khou shuma. A vha ḓivhi tshine mudzimu a khou ri vha rabele tshone, u ḓo vha fha na maipfhi ane vha khou tea u a rabela. Tshiṅwe tshifhinga yo thabelo yavho i ḓo vha i khou tshidza muṅwe muthu ngauri vhone a vha tsha mamisiwa mafhi, vha khou ḽa solid food. Musi hu tshi tea zwithu zwi nga vha zwo vhifha, zwi nga vha zwo tou itisa hani, vhone vha kona u ṋanguludza zwivhuya khazwo ngauri vhone vha matured enough, vha ḽa zwiḽiwa zwa solid. A si zwithu zwoṱhe zwine zwa vha zwivhi, kha zwenezwo zwivhi kha vha ṋanguludze zwivhuya.
vha vhona uri vho ṋanguludza vha nga si tshilena ende a vha koni u tou ṋanguludza nga vhone vhaṋe. Ri humela murena uri murena nkonise ndi kone u ṋanguludza zwi ntshidzaho. A ri koni nga roṱhe mara ri zwi kone zwoṱhe nga ri konisaho. Roṱhe ri a ḓi ḓivha muṅwe na muṅwe a ḓivha weakness yawe. Arali vhone vha tshi rabela vha nguvhoni kha vha ḓi vhudza uri nṋe ndi kha ḓi mamisiwa mafhi. Vha nga si rabele vho khurumela nguvho vhone, vha nga si rabele vha nṱha mbete. Kha vha tende hu khou rothola nga maanḓa ende muvhu u ṱhasela hanefho hu khou rothola zwino mara kha vha vhe na tshifhinga tshine vha tou uri ndi khou tou nyaga u amba na mudzimu. Ri fhiwa 24 hours mara just to give God 30 minutes zwi a ri konḓela. Riṋe ri dzula ri si na tshifhinga, a ri na tshifhinga tsho amba na mudzimu. Ri khou tshila kha maḓuvha mavhi kha tshifhinga tshivhi. U khou amba muṅwali hafha uri riṋe ri kha ḓivha vha mamisiwaho mafhina kana ri ri vhane vha khou ḽa solid food, vhane vho no khou ḽa hovhu vhuswa ho dziaho kana hovhu vhuswa vhudenya kana hezwi zwiḽiwa zwo dziaho. Ndi vhane vho khunyeledza vha zwi ḓivha uri nda ṱangana na nyimele ndi fanela u ita mini. Vha ya zwi ḓivha uri musi ḽo vhifha ḽo rali ndi fanela u itani. Vhangana vho Yobo vho vhuya vha tou blesiwa, Yobo o vhuya tou blesiwa zwinzhi a sa khou rabelela ene muṋe, a tshi khou rabelela vhangana vhawe, dzi khonani dzawe a dzi rabelela. Zwa ita uri zwoṱhe zwa Yobo zwi ristoriwe. Vha songo rabela thabelo ya selfish, vha songo rabela thabelo ya selfish. Kha vha tou vha na ḓuvha vha ḓi vhudza uri ndi khou nyaga u rabelisa tshivhidzo tsha Rugged Cross Christian Church. Vha ḓifhe tshifhinga vha ri ndi khou tama u rabelisa vhaswa. Havha vhaswa vha ri hafha na havha children ministry hafha ndi vhana vhashu, vha tea u rabeliswa nga riṋe. Hezwi vha tshi khou rabelisa vhaswa a vha khou rabelisa vhaswa vha havha fhedzi vha ri vhaswa vha khou amba vhaswa vhoṱhe vha ḽifhasi ḽoṱhe. Ḽiṅwe ḓuvha ine thabelo yavho i khou tshidza muṅwe ṅwana ane u khou ṱangana na zwiṅwe zwithu vha sa muḓivhi no muḓivha ngauri vhone a vha tsha mamisiwa mafhi, vha khou ḽa zwiḽiwa zwo dziaho. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri haya mafhungo kha ri ite tshithu matshiloni ashu, kha ri ite tshithu. Ri songo give up nga zwithu zwiṱukuṱuku. Hu na vhathu vhane ha tou itea kuṱukuṱuku vha pfha uri vha khou nyama vha litsha. Nṋe ndi dzula ndi tshi zwi amba nda ri nṋe thi balwi nga tshithu tshisambi tshi si na mulomo. Ndi ḓo lwa natsho wai vho nthangeni vha khou tshi kona nṋe ndi sa tshi koni ndi mini. Tshi tshi khou mbalela kha nṋe kha vho nthangeni ndi vhudzisa uri vha tou tshi itisa hani. Amen. Vha mbudza vho nthangeni ndi ḓo ri murena nkonisevho na nṋe ndi ite mara ndi sa khou tou vha copycat ya vho nthangeni. Zwi amba uri mudzimu vha ḓo mphavho nga nḓila yanga yo nyeḓanaho. Ndi vhangana kha riṋe hafha ṋamusi vhane vha ṱangana na dzi challenges zwinzhi vho litsha vho ḓoropa. Ndi vhangana vhane ṋamusi hafha vha vha na miḽoro uri ndi khou tama u ita tshigede mara vha vhona tshi sa iti vha mbo ḓi nyama vha litsha. Tshiṅwe na tshiṅwe ri tshi tshi ita a tshi bvuyi tsho tou ralo, it takes time. Zwi khou ṱoḓa vhone zwiṅwe mudzimu vha ḓo tou zwi delaya nga khole u nyaga u vhona uri do you have patience ya u kona u konḓelela. Zwino ri vhatendi kha ri vha vhatendi vhane vha tenda u konḓelela naho zwi tshi vhavha. Thabelo a i ḓifhi i vhavha nga maanḓa mara mitshelo yayo ndi yavhuḓi. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri kha ri yo vha vhaaluwa lutendoni, ri songo tsha tenda u vha dzi tshetshe. Ri aluwa nga u gwada mara rabela ra vhudza mudzimu. A huna muthu a sa koni u rabela. Nda pfha uri nṋe thi koni u rabela heyi bugu heyi i ya ri fha maipfhi o rabela arali ri khou i vhala. Vha ḓi vhudza uri ndi khou vhala nga dzi Psalm, vha vhala Psalm vhone Psalm 91 vha tou i vhala vha rabela vha tou vhudza mudzimu uri o zwi amba wari o dzula u dzumba mona wa ṱaḓulu ṱaḓulu o lala murudzini wa mukona zwoṱhe. Ndi amba na we Yehova nda ri u thavha yanga u bva ndi thabelo vha khou vhudza mudzimu. Kha ri yo tenda u vha vhatendi vho no ḽa zwiḽiwa zwa solid.
a ri yo tenda uyo vha vhatendi vho no ḽa zwiḽiwa zwa solid, ri songo tenda u kapudziwa. Kha ri humbela mudzimu vha ri konise u kona u khethekanya vhuḓi na vhuvhi. Hu na zwivhi zwi no ḓa zwi tshi nga ndi zwavhuḓi, zwanga zwi a ḓifha, mara arali ndi tshi khou ḓivha mudzimu, nṋe ndi tshi ḓivha zwa uri mudzimu, before ndi tshi dzhia action ndi ḓo zwi ḓivha zwa uri ndi tea u thoma nda vhudza mudzimu uri kha vha nkonise kha hafha hune nda khou dzhena hone. A si mulingo na hoyu, mudzimu vha ḓo vha sumbedza arali u mulingo, u si mulingo vha nga ḓo vha sumbedza uri a si mulingo. Mara nṱha zwithu zwoṱhe ndo vha ndi tshi khou ri kha ri yo bva kha u vha dzitshetshe, kha ri yo bva kha u vha dzitshetshe, ri yo vha vhatendi vhane ri tshi ḓa kerekeni ri khou ḓala mini. Ndi yo vha mutendi ane na musi wa hanga o ṱangana na challenge yo imaho nga nḓilaḓe, vha zwi ḓivhe zwo ri nda dzhena ho swika vhafunzi thi vha tou ralo vha ri fha madzina, ende vhone kha vha ri ndi khou livhuwa zwo ralo. Vha ri vha tshi swika pfhi a vhafunzi vho swika vha ḓo ri tandululela, zwi amba uri vhone hu na zwine vha ḓivhelwa zwone. Vha songo ḓivhelwa uri vho swika vha ḓovha vha khou ḓo ri vhudza mathada avho, zwino ri ri songo vha fhindula, vha songo vha ḓivhela hezwo. Kha vha vha ḓivhele uri vhafunzi vho swika vha khou ḓo ri thusa. Heyi bugu ya vha heyi uri vha i vhala vha tshi ya phanḓa, ndi a tama vha tshi vhala yoṱhe, vha ḓivha yoṱhe. Mara vha tou ya fhalani kha verse 11, chapter 11, i ḓo vha vhudza lutendo. Lutendo ndi u pika sathu vhona, i ḓo vha vhudza uri ndi nga lutendo hu tshi itea mini, ndi nga lutendo hu tshi itea mini, ndi nga lutendo hu tshi itea mini. Na Noa a tshi fhaṱa gungo ḽo tou vha lutendo, i ḓo vha vhudza zwoṱhe zwine ndo vha ndi tshi khou ri kha ri yo farelela. Hezwi vha tshi mbo ri farela, ndi ḓo farelela kha thanda ya tshifhambano, kha vha farelele zwa vhukuma. Vha ri ndo farelela hanefha, nkonise ndi yo vha na lutendo lu si lwa u timatima, ndi yo vha na lutendo lu si lwa u timatima. Na thabelo yanga ndi tshi rabela, ndi khou i rabela ndi na lutendo lwa uri Yehova u ḓo zwi ita. Ende delay ya mudzimu a si u lenga, delay ya mudzimu ya vha i khou tshidza vhone tshiṅwe tshifhinga, ngauri mudzimu vha a zwi ḓivha zwa uri hoyu nda ṱavhanya nda mu blessa na musi a nga swiki simba matshelo, ngori thi mudzimu vha ri ḓivha. Mara delay ya mudzimu a si u lenga, a tshi khou lenga zwenezwo a zwi khou amba uri vhone vha nyame. Tshiṅwe tshifhinga vha khou nyanga u tou vhona uri vhone vha kone u konḓelelana, vha na u konḓelelana kha heyi nyimele, a vha konḓelele. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha vhudza uri nṋe ro ngo thoma ro tou rali, ro thoma zwi tshi konḓa. Mara ṋamusi havhaḽa vhathu vha huṅwe fhethu nga u konḓelela fhedzi, nga u tou konḓelela. Ende mudzimu u na potential ye a i vhea kha vhone, ine vhone heyo potential a vha i ḓivhi. You have got potential kha vhe ṋamusi, a thi ri mudzimu vha ri hu na ṋamusi, ri songo vha vha mbilu dza tshipimbi dzi sa pfhi mudzimu. Ṋamusi a si nṋe ndi Bivhili, vha ri ṋamusi, heḽi ḓuvha ḽi vha ḽita vha ri ṋamusi, vha tou zwi amba hafha vha ri ṋamusi ni tshi pfha ipfhi ḽawe ni songo rindidza mbilu dzaṋu. Hezwi ni tshi khou ḽi pfha vha songo rindidza mbilu dzavho, kha vha tende uri ḽi khou amba na nṋe. Ene murena kha vha nkonise vha nthuse, ndi yo tshila ndi si tsha mama mafhi, ndi yo tshila nga zwiḽiwa zwa solid. Nṋe nyimele iṅwe na iṅwe nda khou ṱangana nayo ndi yo imedzela nayo nga ipfhi ḽa mudzimu, ngauri vhone vho zwi amba uri kha ndi ambare mapfumo oṱhe a muya, ngauri nndwa ine nda khou lwa a si ya ṋama na malofha. I khou ṱoḓa vhone thabeloni, zwi tshi konadzea kha vha ḓidzime vha ilele mudzimu, vha ri Yehova ndi nṋe uno u ya nḓivha wa nṱalukanye, nḓila dzanga dzi khagala phanḓa hau. Mara nyimele kheyi Dafita uri Yehova nkonise u gonya heyi thavha ine nga ndoṱhe thi koni. Ri na thavha na riṋe dzine a ri koni, ende thi nga i koni u gonyiswa nga vhabishopo, thi nga koni u gonyiswa nga vhafunzi. I khou ṱoḓa nṋe na mudzimu wanga ndi kone ndi gonye heyi thavha. Ndo vha ndi tshi ri u nga ri mudzimu wanga ri thusa ri farisa hoyu mulaedza wa ḓisa tshanduko matshiloni ashu. Ndo livhuwa.